Palemene le sa te fonoia fionga il ministero fatto anche na vai tau mai se nisi o Palemene lo iai wa te mantua le taimilea o iai Palemene lua o lima sa o mautinoa le leina taimi i le tau whawaina mai o le Paul Kalame nei ma le whalaptonga e tō alpulou i ala tō fo i sa whafoina ma tau whaina ia wa le me moni lava lau whionga whongwhitalai ana le ai lea Paul Kalame tātou wawa ai le tero tangata o mai le teimi nei o le taun toe o le leo soifu pea a telo nisi o la toua o wal sfulu tau sanga o whaamato tu se tulo iai nisi wa o watu lua sfulu tau sanga o lona wi o loo iai pea le whaamoe moe e soifu o le lei pe a whai e tausi mausita ia tūlanga pe o na iai whautuanga a whomai o le aunga atoa ma tūlanga pe o na iai sa utalanoa pe o na au mai e le suia si umu inisi o whalaptonga pe o le meti ea sa mātou whiloa i fo i ma nisi o le Palemene sa mātou mai o lo anga i le meti ma tele le au ngā o le meti ia i tūlanga pe o lo whafonga mai fo i le li fopa o le o te latu i tonu o lo iai vai ngā tupe sa pasia fo i le malo te loa i tau ana whaamatu i tūlanga pe o ne ia le lava sa ai o walu pe o le whaia le mea foi o masini o le moe tangu se kilo ia o te loa o si to ina fo mai watu le Dr. Bembule o si tangata songsonga o si tangata fo i ailon mai ngā i le tau whai o le tangata fo i se i di malo a latu ai poloka i le mea ia e oso i lesi step ia e pau ale whawhitau li nuk san roa ia le suisi wau te pe al suisi umwe e poa dai i le meti ia mai se fo i al te mai tai whai pule mai la tau o le au ngā leo mea le la ua iai le tutunga ia ta orto mai wha moe ngā wae o le lava sa ave afso swani le meti i tausanga whaltupe umalawa ono le naunga ina ia mwhai o na wha awau pea le au nanga matangofia paule mbea wa alo i eifte na inga ale meti ma le NKF wha pea e le fia ngā lulue wha tasi le NKF ale la sa o maua i le sa unoanga le pulsili ma sungai foma e iai ia le vaenga e le mawhai o na whafo ia le meti o na ua o matu ia tele o vaenga la ia po lima i wha lima ia ia tūlanga o whale tonu o whatunga ai o isi vaenga tasi lua tolu ma vaenga tonu lana e au ngā iai le Paul Kalame le ale meti mai e whamawina lau whionga i le pei ona e le moli foi whaftai le foi te mali ima mo le foi vaenga o unanga lango i le soifu maloin o levana mai sa whaamatu ufo ia le malo te luai a fsoswani pei ona tu ina mai ia ma lea ua wawa ai fo i ai ma oa e leo whaamuta ina le fsoswani le meti e ala i tupe ave i tausanga te tasi pau el mea o loo whaafonga mai fo i le ia ona o le toi ina e watu le ia e whaisi mana o ia whaale lei atili te leo mea e pau al mea whautua lau whionga tu o le toi ia mai ana account wa mea na e pe foringa e tau white na i mo toi al toi ina e se leo ngā o langa ona Paul Kalame watu le tātu mota tā ua tele le whautuanga ia mai se tūlanga e pei ona tūlai mai o saunoanga nisio sui wa whalau tele se tali ma o le tele o whautuanga pei ona tu ina mai ia whautuanga ina ia toe sila i whawhitau li o ngaunga nei ia paua leo o le tali pei ona tātou ia tātou wati na e le teimi nei a whai e lua sfulu tau sanga tanu na whaavae le NKF ai le o iai se whaititia na ale whaatupula ia o lona winga o taunu tātou whaia se fo o taunu tātou i oe whaatasi lei mota ina ia tātou tau sisia ia tūlanga e pei ona iai le tau mawhai wai lai ma se mea mawhai ale tātou NKF pe a whai na ona tātou talanoa i tūlanga e pei ona iai ia nei fuafuanga
ia e tātou te le I savalia, ia e maise ma tātou au sia. Ia tūlanga o se fō e tauna ei, au o whaaftei tele. I le wala au o le whionga le fō ale, le taitai li tuangai. Ia mai tu ina ai tu le lango malosi. Ina ia mawhai ona tātou a mata le tātou Palemene. Ia ma taitai, ia tautalangia malosi. Ia tūlanga e pe ona iai. O whautuanga e pe ona tu ina atu, ma sa wha mamafa I mātou Paul Kalame ma le NKF I le tatala ina ole. O le nei wha moe. A whai ua e awhia, ma ua iai tūlanga, wal tele o nisi tangata mai suka e le iloa le aunga. Ai se wangala ua e o le fomai, ia ma whai au sa i linga. O le whai ua whatonuina ma tala noa il pulsili. O e tauna taula moa. Ina ia mai ia le siaki o tātou whainga whapea. Ina ia siaki mua mua le tātou Palemene. I le tele o tātou Fonotaga. Ia e mai se lava. Tūlanga e pei ona. Ia ia le tātou fufuang. O whautuanga sili on tāua pe on tu ina mai le tātou NKF. Ia wa ai loa se fō mai po se mota ngase vave whaatino ai. Le su e ina oe pe ua e a fia I ngase le pisi. Po ngase tau whatungao. O na winga o tātou whalemai umaitua, hai mai se tātou nu umaitu malo. Ia se I whaamafa ia whautuanga. Lua, to e whaatūlanga le leile soifuanga. O le a e soifua e ala ile. Fua le lei o tau mafa e te tau samiai. Lea lava au mai e whautuanga sui malu. I tūlanga I pe o nei ai ia le tau mafa. Whaititia pe tu fo I le tang fia o le ava malosi le tele e le te tauna ia. Wa tasi na afianga o ia me uma. Ia pe e le o whaatonu atu le mistai. A weto e tangu fia le ava. Ia tasi na mea o le whautuanga sili lena o mai I tātou fomai. Ia ma tu uli tau mafa te paa pe o e si fia. Ia o wa au olo ina. Ina whaama mafa tu la fono I tūranga e pe ona iai ma tātou wō lava ia tātou tāngu fia le mele nei. Lona winga, ia o mea nā e ao na tātou titilo iai. Whaanga o yoilo tino e ala I ngā luenga, po ta alonga, po e wha malstino. Ma le mea mulimuli, au mai le whautuanga malosi. Usta ia whautuanga e tu inatu e fomai. Mo le tausia le leiolo ngase. Usta ia whautuanga mo le taimi ma le inu manga, o fuala au mo waila au. O loo tausi ailo ngase. Au wale wha o ngā ina. Male te tau o fuala au. E maise, fuala au mo le ngase o ngungu pe on tau. Wa tasi lea mea loo. Wa afia tele ai tūlanga pe ona iai. Whautuanga la ai al tātou wai. O le tele o tātou. Pe whautua mai ana I fomai e tātou tele ango iai. E pe on tu ina mai le tele o lātou whautuanga. Ia ai whai mea o leo te malosi. Leu te marosi, leise mea o le tele I o tātou ngase ua lau inatu whanmai. Ia pei o le matu ia lea o tūlanga pei o ne ai. Ai au te tonu. O ia me uma, o tātou manatu, le tāua o tūlanga e pei o ne ai ia tātou fufuanga. O nisi o whautuanga pe ona mai foi le tua laloa e iai le tonga fiti fau le ta ua pe ona whaafisili le sui o sa whata numatasi. Ia, o le tonga fiti e whaonga ai le tanga o lo ta ua le. Ia na ona fuafua ai le I whaonga ina. O le sa saili le tātou pulenga. Ia le o mai na ona talata noa ma fuafua. Ai le I whaonga ina teimi nei I tūlanga pe o nei o insinia. Ia, o lai lava e ei tātou insinia. E ei nai mea sa tupu insinia I se vai taumi o tau sanga lua tasi le lua. Sa iai nai tau meiti sa trainai. Al mea tupu, ua malosi le fai ngā luenga o na nā le au I nei watu le. Halom whanau o le tunu. Ia ua lok te tātou masini ma mea wapenai ei mea sa tupu ai. Ia te ua muru sauno mai le pulsili. Ia whatu ia a whai o ei loa sefe ia nisi tangata lo o.
o lo ia ia tatu masini whafoe na ia le tauna whafoe o nae sei tu rol morta ia masini ne me ne ua se seo na whatino le ala lau fionga ele whongftalai o lo o lava ma le lei tatu masini pe nei o le tele foi lau taimi ua train whapitoa lava tau soifua ma la tau au whaingalwenga ua mau foi la tau tu spasi e whapitoa le tangata mai New Zealand ilo le poto whapitoa ia e trainina tatu staff le mo le whaangaina o tatu masini e se tau o le foi whaamoe moe sauninga al pusili ma tatu NKF i tūlanga o le whaatinoina o ia fufuanga uma o lo lava le tatu staff o lo tu ina mai lima sutasi lato ia tatu full time doctor ia ma le tatu part time doctor ia fesuia ila ua i tūlanga o whainga ma le vainga pe o lato foi le sa whaasavalia le Paul Kalambe le isala fai o lo iai foi le team mai Australia whaafana mai team le mai Australia ele fo mai kipi sei tulo o le fo mai le vai moe o le fo mai e whaapitoa mo ala toto ma pui ona na iai ia e whaafana mai e ile tatu fo mai na te vaia atoa ia fo mai nei au tō wa mai pa o se whaia onga ia fo imtata e whaalua o le sau tau sanga a o ia tangata the team nei au mai e tongia e latou o mai e mai se men no fwai pa wal mea lai mo mia o whea ingo latou i mea mai latou whaltan malo i tūlanga pe nei ai e ala lea tasi e Samaria anga lei o loo fwe soasoani malosi i le whaafoina o le tātou whaalaptonga i tūlanga e pei o nei ai i a fufunga uma nisi o saunoanga sui i whautuanga mo tu alalo pei o na tu unamai le test mo le sila i tūlanga o tātou tau mafa mai fafo pei o na tā ua moa ma tūlanga whapenai tau na tesi le sras ia lea ua iai fwoi fitu na inga ma le minsta ua lewa o na tala noa fwoi le minsta o whaatoanga i le telo ni Fonotaga al mātou kabineta ia mai se lava le whaalauloa o le sras ia e ofo i vaenga sui fua malo ina mo mia le fsosani e sras ia le lava ngā lue whatasi tā ua tele whautuanga ua tu ina mai ia mai se lava tūlanga o le whauina o le tātou fufuanga mo le anga iluma lau whionga le whongwhtai te loa o le tele i o manatu pe o whaiatu ia mali lau whionga le mistasi tano mai whara leo fo ai ur sa no matango fi el whionga le mistali tue ta se si vaanga le o le minsta whionga le mistali le tele ngana ia pa Samoa o le upu le o levon tala no ina le Palemene le ngoa le fa mai le o non community politics fa mai le bisi pe le o tangia le o ngole o fa mai le ngoa e tau na to silsila le o whionga le ngole fa ngoa se ngoa ta o mai lo e fefero pe te sa un le al mero fa mai le bisi pe fa mai le pole wale le bisi mai atia e fa tai le va mo tani mamlam pa wale va ngale se mal na ia tali mi stai ulan tangal na le sa ngo mali mi skale so tai me ia privatization me ia au fiong pen tal noi le usa no sa al mista ele fa ia fiti privatize ele fa ia tonga al me le fa tato la sulta la ele masa la tala la il mena fa fu wa tal ngo me le melia o mata no to le meta mortality rate o nga ke fua ia le so fu malo lo ngo tanga la tunu ha tai lo fiong fo ia tule mai lo fiong mista pe se le mele anga ele sa no anga ile me sa anga ile le manatu o le nei foi sunga fono ile tulanga ia o le tama ainga o tupu tama ainga na tunu tupu me ia le tausinga i me ai me o mau ia e pe o lo fa tele me ai tu aisa ta mai pe le nganga le na ia o fa tutuna ia na ia tatu la fumo tu lo moto ia matulanga fa pena o tulanga na nga ia miliona le vat longa fa lo ia
Mo fa sa ino lo fionga misa tura me su sa fata me tas. Lau whionga ele whonga whitalai fo e whawhtaitele lau whionga minsta. Le oa manino lea for sanga lau whionga ma tōlanga e whamama. Pei o lea no ta uale. Fuafuanga le me le whaonga e le tanga le whapese to mai fō lea whawhtaitele au lau tu alaro leanga no tala noi na isi o loo a fia tūlanga le. Pei se tūlanga hoi le wai pei o watu le mautale. Ia pei e fōringa mai e tui ai teimi uma teimi ma leo. O me yo ao ia wo ai lungo le e le wa tui na fa pe hoi le la tu tala e foi fainga ia o fai nei e fai le tube foi le tui le ia na vatu o le masini ia fa pi lo ia lo ia pe o la tu le mauna ta o mai e fa te tele le o fionga le wa mai ta ia wa nga ia fo fo ngam tanga le fa ftai Ya, lo fionga minsta. Alu sa. E moni lau whionga le, whai pula whalata, o le NCD, po le non-cumulative community policies. Ia oa ele e pei o le mele e meise le primary health care, e mafua mai lava i o tātou ainga, ma o tātou tupuanga, e meise le amata mai i o tātou a whioanga mai tu malo. O le mea foi la lea le e fautu ina malosi, le foi ua tu inatu i Paul Palemene, ina ia toi whaola malosi mai le tātou public health care. E meise sa tātou ia aso pe on tala lau whionga whaipule. Ia tātou laiti mai aso ia malosi o komiti e whutu mātina. E o atu ia service le tātou whalmai ma itua ma Paul Palemene. O lewa on tā pena e tina ma itua ia Paul Palemene. Mai sa o whaatasi le official leo le public health. Ma tina ma tamai tae o no. E asi le ai atoa. Ia nasilana mea o lea e fōlinga mai sa talanoa i mtanga ruenga. Ina ia whaolaola i tūlanga i pe o nei ai. Ia aua nei le whaia. Wai ta ua tere. Mai o loo wa tau whaifo i mtanga ruenga. Ia mai se fo i Paul Palemene nei ale NKF. I tūlanga i pe o nei ai. Tūlanga o tātou tūmama. Ia mai se lava le tau singa o. O mea leo lo lau lunga le telo Fonotaga ale lalolangi e mai se WHO o le primary health care. Ia mai se lava meo NCDs. Tūlanga e pe o nei ai ia le whafoina ma tau whai o atunu pei o tātou. Ina ia tātou tuli loa ia tūlanga ina ia whai titia ia tūlanga o. Na o mai lea i le. Mea o lo o ia inai whautuanga ma tu ina mai. E na nai whamamanga i titi lava nei mene u whapea o le awhe tā la lea e tia ile le citizeni Samoa. O tangata foreigner ho ia pe o palangi se i tulou. I o tangata e le passport mai nei a tātou ia pe citizeni o au se Samoa. O tangata na o le awe i le awhe tā la o le onu se lau. Pe on whatulangaina o le citizeni Samoa mai New Zealand, Australia, Amerika. Ai sisila po i le morta. O tau silsila i le iase singa komiti ma nisi o tātou ma Palemene. E le whaingo fie ma e le whai taungo fie le raninga o tātou NKF. E meise le whalap tonga pe ona iai le vai tau. Ai, pe lava ona tā ua e le whaleata, numero tasi, numero rua. Ia tūlanga pe ona iai tau o tātou masini nei. Po le wha mai na mantua fo e wha tolu na wha male toto o tangata soifua i le vai aso. Ia o le wha tolu o tātua tangata lo nofo i Samoa. Wai pei o le mafu anga na whauai nei mea. Mō tātou tangata Samoa. O lo nofo i Samoa. O le taula e iai o tātou tangata e lima sifulu le vai aso. O inga a wha tolu na wha male toto. Ia pe ama le sulfitu tā lama sene. I le whaamaitasi o tātou tangata. A talanoa loa i le citizeni Samoa mai whafu. Ia lea fo i sau whaamaninoina le tātou Fonotaga. Ia o ina lae. Ai le whapea a whai e sauli tangata pe a tōne masina o nofo i Samoa i ni ona whawhitauri nei. Ia e mea masani lava e mua apalai mai se awanoa. Mō na foa langa o loo. O iai Paul Palemene al tātou whale wha matoto.
ia tātou fo inga se ngase I Samoa ina ia whaatulanga no foa ia mo aso te tasi o le vai aso. Ai a whailai o so whaalava mai tau tangata lea mai papo e au noa ma se ia peia o manatu fo ia tātou se tātou I Samoa e mwhai anu whai e tātou tia tuai whai ngofie e a le tūlanga na le whaafonga mai fo I le lalolangi ia o tūlanga na ia mwhai o na tātou whetu whai ma whaasoa ia ae ia le nganga tele fo inisi o tangata wa auto wa mai ma sosoani ai I tūlanga pe ona iai le lātou tau mawhai mai. Ia tātou lava o le whatawhata ma le whaaloalo. Ia tātou tau iai I le whatau alofa. Ia mai se tūlanga ti ngāru whainta. Ia tātou mwhai lava ina ia mawhai ona iai se whesosoani. Lau whionga le whongwhtai ona o mai lea I le whai unga o sau whamtalanga. Au te le inofu lalo. O te moli whawhtai kele I lau whionga te tai, o le tuangai, ai mai se whai pule malu uma, o le nai tū sāsau sau noa, ai mai se tū alalo tā ua, ma whau tua, a wāle le whālaptonga tau whatungao, a le tātou atinu. Ma me moni lau whionga whongwhitai, e le tau ngofie, e le whai ngofie mo le au whai ngā luenga, ne tūlanga le whaafoina, o ia ma tātā, whawhtai le whionga I pusili, lau whionga mulpola, mai se foi le mtanga luenga po ole, le au ngā lue, ia mai se foi le poa da tātou NKF, I le teitei whono ma ona sui mamalu, ia le ngata I leo le au whainga luenga, ia mai se lava fo mai o loo tau aveina, ia foi matata, wa me moni, ia ese lava ia matata fa fo mai fa NKF, ia ese fo ia matata fo mai o loo ngā lulue le tātou mtanga luenga o sui fua maloina. Ia o loo wa ai pea, le nganga ngā lulue whatasi, ia mtulanga I pea. Nei o le whautuanga, lau whionga le pusiri whaafonga mai, sa o whautuaina lau whionga ina ia whaatino, siaki al Palemene I lesi Fonotaga lumana, ona ua vave nei fono, ia mai ia whaawau pea, ia wa mea le whaapetasi siaki ntuai lea, tau lava on whaawau, ia maise, o Paul Kalame ina ia whaatinoina mo tātou nuu ma whio angai tua, ia tofu whale mai, ia mataimi whaatulanga ina, ia peo na whaafonga mai, o loo tala foi lawa noa I tātou private business pei o tātou GP, whaafitai mo tō ngā luenga le rei, ia o ina loo whautuaina foi, awana I tulturia na al whale mai, o whea lava mea lata I aile, le tangata soifua o le tātou atino, ia whaingofia o na siaki oe, ia vai se vai nga whafo mai, ina ia mwhai o na fo ia whawhita auli. Ia le Palemene, whawhitai mo le whafonga, ia mai se o se lui mo le tātou Palemene, ia tātou tau sisi, ia tātou fuafuanga ma tātou Paul Kalame, tātou ngā lulue e ati nae, tūpulanga o lalavoa o le atinu, ina ia o atu leisi se fulu lua se fulu tau sanga o lumanai, ua tātou le ai, a o loo tūlai mai, ia se mātango fie ma se lei, o ia fuafuanga o mea tātou fuafua ma tātou tau mwhai, ina ia whaale leia o ase lumanai manuia o Samoa, a wae le mwhai e se upol mista, po se whaalau loa a le mtanga luenga, ia ona tau aveina fina ngalo lava o tangata lava ia e maise lona ia fo I whaitalia. Ia whaafonga mai a Samoa wao, I whafoma, ia awana I whaaseina o tau, I whapea ua taungata le whaamaina o toto, e sili atu ni taungata New Zealand, Australia, ma Amerika. Ia ao Samoa, o le matua taungo fia lava, e o mai le so. Ia whaamanuia le tua, a lo whafo I sio I tu malo, e le taulangina, vai singano lua, o tau manino malamalama, I le o tau sui lava nei tu atu. Ia I tau te whaafonga I lona leo I fono uma. Ia le o moe le tau sui mota. Ia manuia tele le whionga le Palemia ma le kapneta, manuia le taitai le tuangai ma le sui taitai ma le laitu, ia whamanuia le atua I whaululunga, e mai se ofisa uma o le tātou mota, soifua ma I manuia. Ua whamaro sa noa, lau whionga le minsta, sa foi o le tari foi tau foi inisi o tau puau ngā sa la ngā le mauta, ia malo a whawhitai, malo ngā lue, ia me se foi le whalaptonga, whatungao, ia malo foi ngā lue le foi ngā luenga. Ia,
Lau whionga te te whono, ia, tūrai mai mo lafa. Aftai lau fionga le Fonotaga, tai whai lau fionga le Livestream, sa unanga matango fia fo ia wā, tali whai tau i tā pumasala ngā e suna malu, sai ma le lipoti lau fionga le Fonotaga li whātule lafo te tārsanga atu ona e pia moli atu ia whamaisenga, lo la ngia le fionga o ale uru mo la ainga, o ale tu malo le fionga ia lo sopo, fale ngam to ya o kingi fa pe fortina ya sinu male sa e fa mo ta tu fa tasile tu malo pe ta ya le o to sila mai le fa wa ya fontanga al Palemene ya male o te fa mo se to ai ma ama fan le nganga le to le vala pa ia le fine ya lo fionga Fonotaga o la ya tu mal fa lo tele fa tu le lafo na ia fa ma ni el fona o li poti el committee e pe ona il rena nei i le pepa al Palemene lua olo tolu numela se lau lima suma fitu. Le lafo le lau fionga man whalo alau. Whalua e le sui mai wa fonti, wa pe fo le minstau le lem fo pui, ia mes fo ia sui malu ia analofi numero tasi. Sili po la fa maunia lafo e fina ngalo e sa no male ioe. Yo. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta para fionga minstau, se po malo loina mo le lafo. Lau fionga le Fonotaga o te whātule lafo ina ia whamaunia e whanauao tali ale malo whautuanga ale komiti o le vaenga tau le vāwhea loa. Whalua, le fionga minstau leo leo, parpipui whapea le minstau o whalapatonga tatu malo. Sili po la whamaunia le lafo o e whina ngalo e sa no male ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tatu li poti muri, fitu. Pepa Palemene, lua o, lua tolu, lua o, lua wha, numero iwa sumaltas. Li poti al komiti o le vaenga o atina SS, il pepa Palemene lua o, lua tolu, numero se lauon sumalua. Li poti whaltausanga o unanga o waa Samoa. Mo tausanga whaltupe lua o, lua tasi, lua o, lua. Fitu pupuitasi, pepa Palemene lua o, lua tolu, lua o, lua wha, numero se lau lima sulua. Tali al malo pepa al Palemene lua o toru lua o fa numero iwa sumaltasi. Tu le mero fionga te te fono o komiti o le vaenga o atina sese? No fionga al Fonotaga o te whātū le lafo. Nei whautagia al fono o aole li poti al komiti vaenga o atina SS. Lo tuina atuai ana sa ili linga, whautuanga, mai ngā fono. Whalua, e sui manu mai le whanga whale ase la, pa pefo e vasingana numero tasi, ia pa pefo e ana lofi numero tasi. Sili po la whamaunia lafo, o e whina ngalo e sa no mali ioe. Lau fionga makaika whamulmoni. Oi, Le aka ki ia ua. pa pere sui o sa whata numero tasi, ia mara sui o whala taim sa matau, ia malo whaftai. Sili po la whamaunia lafo, o e whina ngalo e sa no mali ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O ta pala fionga minstau ngā ruenga, lau inga matira e sese? Lau fionga le Fonotaga, ia au te tōlai whaalua atu ne Fonotaga o te whaatū le lafo. Ina ia whautangia le whanau au tari le malo, whaatau i whautuanga al komiti, al vaenga o tina SS. Halua, fionga le minstau whatuanga whainga whaiva, wa pe minstau whalapatonga al tatou malo. Sini po la whamaunia lafo, o e whina ngalo e sa no male ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua mai whautangia e whono au li poti al komiti, a pe hoi tali al malo i whautuanga al komiti. Ia, o le avanone mo stasi sus whono, e fia sa unol tatu li poti. Ia. Tula mai la kufionga sute tai le tuanga. Ia. Haftai mo le avanola o fionga le Fonotaga. Tuina toi foina i manatu ai motunga afa e tusai ma le tātou whalapotonga leo o waa le Samoa Shipping Services o sa. O se whalapotonga tau o tele
O le wa foi tam fai mai a o tele foi nei tau sanga o manuia ai le to tele o alo mawhanau le tunu I wha pe foi nei o la tua inga. E pe o le mafuanga foi lea sa tutula e to nei tu e na vai aso e a pe foi sa ta o nei aso. E mol atu nei fautuanga tu sai me tato a onga le o malingi o le Maritime School. O na le aonga le o le e whaonga tātou company nei alam whanau wa. Whao ina mai le tātou aonga na. Ma le tāua I o nei po kalame. O so ta inga le o le tātou aonga lea. Ia mani company lea. Ia sa. O na o whainga whapaanga tātou sa ma company waa tele ia tunu e mau I whafo. Me sa company le o le MSC. Company le o le matau o lo tele ina ngā lulu e ai mo I ngā luenga a whanau seila tātou tunu. I lunga o waa lau pusa o loa. Ia whapea foi mo meo meli lau pasese. Ia mao se sosang tele foi le ta mao ai ngā tātou tunu. O le matau ina ia o lo o manuia ai le tele o na ialo mwhanau o le mea mata ina fo I lau matau atu. Salo po le sfulu sila diti sfulu tau sanga talwai po sulu lima tau sanga talwai pea. Na tasia sta mai tai o leo te mantua sa I le. Sa avea ma te mai tai seila. Ngā luenga e lunga wa. Ia leo matau atu. Ia leo wa whatupula ia e na ialo te mai tai o tātou tunu. O maua ia awanoa e ngā lulua I lunga wa nei. Mai ele whaingo fia foi nei whamanuianga o na maua. Ia whaftai foi le ofisili ma le pulenga. Ia I telo tausanga ia misa lava le vaitau po le vaitai me o le dipoti ne lua ferusu tasi lua ferusu ma le lua. Awa pei o vaitai mi o lea whatoa tua nai atua le whengai o tātou ma le whamai o koviti. Ia ele o po se lilo tūlanga sa awhia I fo ina alum whanau ina o awhia laulangi whamai lea sa poloka I nungo meli ma waa sa ngā lue ai atunu e mau. Ia te lele ngā luenga ma le lui tau sa whengai ma le ofisili ma pulenga na vai tau. Ia tau mwhai le toi whafo I mai ia nei o tātou alum whanau sa lātou whapenao na poloka I whafo o whamai sa awhia ia le lalulangi. Ma whapenao na tau whiai whio ingo waa. Ia e whaftai o lea wa matau atu. O lea o maua tupe whasili. E pēr vai teimi lea o a whia tātou ma le lalulangi koviti. Ia sa whale tonu e tupe maua tātou company. Ia ina o tona I atu ia nā whai vai teimi leanga. Sa whengai m tātou. Ia leo matau atu li poti o leo. Ia mai li poti o koviti. Wha Palemene. Ia o toe recover po o toe maua tupe whasili. I le tona I atua I le koviti e matau atu lai e o mai nei vai tau. Ia moni atu atu wha maloma te whaftai. I le pulenga. Ona ua si pe I lunga I tūlanga o tupe maua. A o tūlanga ia pe ona e so ta inga ma le tātou aonga le malingi. Tāua tele. Ona o I foi e tāua e si tia o tūlanga o le. Wa onga o lo I le aonga malingi. Ina ia awa o ina ia isi tūlanga mo lunga. Tūlanga o fisa. I lunga wa. Me se mo meo ngā lunga whakapteni. Ina ia ausia tātou aonga lea. Ia ngā waa whapena ma whai longa mo lunga. Ia wala ia ngā lunga ia so tai ma tātou company lea. A se tūlanga tāua na I le mātau atu iai. Me le mori atua I fo I le whamaroma le whaftai. I le nei fo I ngā luenga le lei sa whatino. Ia, ale awa le mātau atu. Ia pe o le whionga le mistau tupe le ua se ei le tofi mistau tupe. Ia le sa ofisili na vai tau. E mori atua I fo I le whamau le se a fo I se whaftai ma le whamalo. Nei usunga fono. Ia wela whionga le mistau tupe. Ino ia fo I tūla I mai na vai tau whaita tau company.
Ia whaatai lau whionga whangwhitalai mo le manoa. Nā no, tau noa. Tu lai bai lau whionga sui maunu whalata tolu. After the film, I'm going to know I'm going to go to the film. 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 I'm going to inject popol chama ingo Samoa. Na lunga ia seila. Mai la tolo awala tu lalo sa. Ele stupele tisile tupe. Au tel tonu. Lo ele va no fa la tele mo fa tele el tupele. Ana o mai le la tala la fa talanga la fiong. Ile fautuanga al komiti. Fautuanga mo. Ia ine ya onga ona man tofo ia o tato seila ia avifaf e tau vafo ma seila isia tunu ia tunu o Pasifika fa mo tasela tama ainga seila ni na luenga fa seila ia o tato tasile ele o le leon fa la wilo ia onga ai tasile na ngatu petele tato after fa foi ngol company le o levon fa foi le leil fa foi ngol company matato tam fa na ai fa fo al mele tilo ye ila on ina ia sa ton wal mata o pule ha on tono la on mal mana on o company tele mai fa fo ia vatu tato seila e fitawi tonu lava le mele o ina mana on o vat tele ni ano fa ngo fiele ona fa mo tato tangata nga lunga ilo tangata maisia tunu o Pasifika mai foi tunu o lalang se lau mal tolu i la towi na o tul tau sanga le to tele aftai a fa tuanga la le na mai lona luar komiti i tamo fai tilo ele na o me foi o tau seila me foi o ngal foi fa seila i lalu a cheno work foi a mo kam fai kilo i lungo office level i lungo ai anga ia tu lunga i lesi tulanga mau lunga i fa foi ngova mo mate really class ia o tu lunga pilate por captain ia nga tele va inga wafi no officer pe o tulanga le o taunga ia tatu wa onga le ala mai fa tuanga pe me fai ona toi avesse mai lalo anyways e fa tutto tasi pe tu lo lalo company va ale sa. Na umia se filafo ingal Palemene ta upule tal wai. Man tu foi sa file company oile la nga seila sa si. Samoa Shipping Corporation. Na fasiling ia le committee te milia matu yai. La le mafu anga o fa o pelto wa onga a o le fai la onga la tasi o le US. Male alu solo resources al malo. O talin tu in mai ele pule company va ai le tai. E tau ese sera titi mea o ngaia na vanga le ngota mamana onga le mana o matou se le pe foi mai o le tele o nai tamiti ai umai e toi mai toti ngai nga matou ya ese pe o le bo kele ile le fiwi ngota ai le o la vai le mana onga ato e be kau fa tinino nga luenga lungo va le ala le na fai ala onga ya company va tau sanga stele ia na filfili lo le malo talwai tapuni e mai fai fatasi la onga le male lalo le NUS on le metele le on fo le fai ngata i le tupe na luai mal fa foina mal upgrading o le onga le lauto e mai fautuang al komiti fa Palemene o taunto e tilo le fai nga malo e melen sa we mo ona la fa fitauli la ia to tu la mai fo no vinga e sa awal mele na mai momo na le no file le aonga le Samoa Shipping Corporation o te launga ina la le fina ngalo le komiti launga ina awa al me tasi fa wal me la ave se foi nga venga male ni west lato e tu son wa ila lo ya lato o lo lava lato sil fie male mala malama i mana onga o le mo mia mai tu nu faf e mes foi tonu le tato lo toi fali le aonga tonu le curriculum ma le kwa inga training e ave sa o i tamafana le ngata ilea le ngata I level sia le ngata I lalo level 1 level 2 se I o lava I office level
o te tau ona lewa no i tatu a onga lewa lewa whaile a onga ne le se a onga fau. Ai, o te lango ina le fina ngalo komiti ma le tali mai al malo le o tanga i el tūlanga le. Le o le tali tūnung, o mea tasi. A le a te loe te le effort, ke le a fo ile. Le nganga o le a whatino ile a onga. Te le hole tupe ma, tūlanga wa pena la tu ia i. Ia pe a te tu fetu na i meni. O mea lava e whai e tātou. A tātou wa aia tō le mele lei, wha awau. A wai tō le mea utaunto e sui. Ia, o le tūlanga na ia. A le si la fautuanga le ia i wha pea tu whatasi le sasa ma sasasi. Ia o te mutua te ea i lau fiong. Ese mawa, ese mei e lua. O company va aia le a tātou. Ia o le ngafa mo le tātou. E le ngata o seila, a o vaa. Feo inga o tātou tangata i motu e rua ma tutuila. Ia pio sasa ia, ia o mea lava tau tama seila. Ia ma he ngā lue wha ofisa i lunga o vaa tele. I le lango ina la fina ngalo le ole. E le fautuanga le ale komiti wha Palemene. Ai pia o le fo ie. E le lango ina le tali mea malo. Ia, whaftai. Manuia le tātou fono, whaftai. Alo, whaftai, talo, le mai lo whiunga te tele. Whiunga ele whaftalai. O wea tu leo wa te le titi al tot. A wati le on la on o fia fono se ka waka au. Ele tau te nom tau puia te lau mai. Leo o ma na sa no su to lua. Ele le poti le nei. Mai o le tu fatau o le mo pe o avanol nei tatu tam fanau. So e lungo va. I le lalolangi. Mai o le fo e matau wa firma tamatai. Wa lungo va mo meu cruise ships. E le ia se me se ma faltan malo. O lana wenga o tamatai nei e ngā lue lunga o va meli. E tu sa la ngā lue e faltan malo. O le tu tāua na o le iei fo i ma tamatai. Ua whaisi lewa o muri ta ia pēr ngā ioi ngā le tātou kampanila nei. A mata mai a yaso a o muri whanua ia le lato headquarters. Whaasolo mai ele ngā tai ma mata wina pēr. Ia alfa ngā solonga la onga ma le ave o tamaiti whafo. Mai so se kai mea wala o mai ai le mtanga luanga. O le ala a o tama whanau. E fia whaisina upo waru. Whaile upo. Ma ave la o whautuanga. O nei whakolu o a fia i meia. O le tai o le malo. O ngai tasil tamana ele to e maua alua kuama leilo kwai le stama a istama to lua na fia ele for single Filipina Maliu Australia o le stama na faunga so te inga fa malo e fa sawina mai o take on o swavilaven tupu ton ole nightclub. Elem faila on o tuuna lo awai pea. E teimi o esa tuai ma avela o whautuanga. Va aila ko wa mio. Problem ke le nga le fa fengai male le o mai. La mio. E o lua mele o le ava. Le voi la la veil to telo tatu tamaiti. Al fautuanga tele ai matua. Le wa fengofia on so tai ia telefoni. Awol tu unal to fa so kai o fanau ave ia il fautuanga le lei. So ese malava. Awol fai kengi.
ma ia lava se leni so soni mai ai ainga o le fataliato o le a mio ala se me fai ngata te le lo fionga o le mele nai pese pese ai per tato malo e te mila ma ko ai tolu tau sanga taluai no alwai le fontele fono foi valtau sanga ali na kapi ma ko vakasi ma tama e o le vanga te luas fulmon kupu e o i Spain e alu ngal ko kasi alu Italia e an matu tala no atualea e foi mai fenga malanga ai to mai moisi ia e fa fita auli sa fengai e no matu tonu mai Elisi airport wa longat ele moa se ele se visa ele na New Zealand e te le ngai inga sa ufia mo tatu tam falau fa so te maina o lo fisa i me down fai mo tamai o fale tonu e tau tele le tulanga le down fa wow e iai le si tam fai ngan fai mo me va bale ton tu fatas nei ua in la fa mutai le avo le SSS le si foi minsta ma fata ape ai le au fengalwa ave mai vi fo tu fatas si fai ele avo Samoa corporation ele tanto nunga mama wa el na minsta ele sanga ai nai uan toi fai o fai o mtu afia ia tatu tamfana ia le nga fo lele se afia o le mela ia se o ko lo kea marke lo me ka furu e fa pena fo ila ile el tulanga le o tulai mai el fitoto io o ma fo fonga ia o lo iai ele fatasia tu malea fatasia malea ai tato mate tu pe a fai au lai le o le me ko lo ke ai ia ile fautuanga taua le au mai le page 11 o le ripoti le o lo fa pe mai ai ile taimilea e seliato ona tele utana o mai i Samoa i va nei lo oi falele mai valele nei lo uto lo na mai va saulo man fa le mafuanga la ki kele ar ka ko waf la ki kele space is limited mai taua fe aula elang ole van ka ko kalkalangoa le tatu tunu e tau on to tilo mele wala ki kele le wa e time tau Maria lo fiona le tete tu ngai se tu le mai fiona mista paula faftai ai ngapawal me fa mana tutu pea ele o ye se tu langa foi le mata tu ai le Samoa shipping services here tu langa i o fa mori au mai me o longo le waf le wo fa longo ko la alu ka mi do ale ko o mai le wafu dan ka ofia e fa malulu ko lo fiona te le ko ngai o le la vai ka kala ngo tu langa pe nga e kam fai mai nga vai kau ia bo Rai mai lo fiona te le lo o mai ai se mele la ngai lo so vale le o tala no atuai ile sultas mai o se mata upu e tau tele ia Maria lo fiona te tu ngai se tu le mai lo fiona mista la leo o leo ke kala ngoa ko lunga le wafu le au mai e fam kalanga mai o vele va ko le fa lo i lo ko ma me ke kau ko kia i me ma ku la fo ai mai o fam kalanga
Ia, whaftai. Nga le whakatalai. O manino. Sultasi. O leo lo o mai ai. Le mawalunga uta. Na whauru whale mai Samoa. Na mai walele. Nei lo uta na mai lalo. O le o mia i o space. Whapunga na le i. Ma o se tu e whatupu manatu ia i tātou uma. E leanga wale tasi le luon tātou tara noe i. E le wafu lea. O la whangapai i la o upu. Nā le pauare mea o lo whatau o le poti nei. Le e a mai e mea. Mani o telefono. Ia, malo, tau noa. Ia, tu le mei lo whiunga te telefono. Aftai lau whiunga le whangtalai. Aftai fo i le malo le usunga fono. Ai mese fo i o le malo le Palemene. Whina ngalo whaalia le poti ni komiti. Tai fo le komiti tapo i mai. Whaisi tātou tali. E tu sai fo i mumta upuna la ngā. Lau whiunga le whangtalai e saunoanga sui mamalu te le lava o whautuanga. Tūlanga e de mea tau saila. Ia male whaatūlanga na le aonga. Ia, maua fo i saunoanga le sui tai tai o le whautuanga lava. Ai au tali atu le finangalo le sui mamalu mai whaleata. Whaftai lo finangalo malamalama le tūlanga na lai ona mafua. Ona avatu se whautuanga le komiti. O le manatu o le tausanga o le lua olua tas, le lua olua lua. Sa sila ai Samoa ma le atunuu ma le lalolangi atoa le mea sa tupu mai se tasi o waa. Sa ngai ai alo ma whanau a le tato atunuu. Sa iei le tangata na pau lalo. I le sami. E le iei ma se saila na tau mo whai e la vea il soifu o tangata lea. Na le alo mai Samoa na ma whai o na ia whaatinonga le ngā luenga la vea i mua mua. Na mafuai o na la vea ia le soifu o lea tangata. Pei o le tasi le nā vaenga tā ua. Le ua ua mai e le sui o whaleata. O le esenga o le whaatinonga o onga. O le taua i o le aonga i whaatino i tei. Awai, mei o taua to mai whaapitoa. A maua lunga le aonga i le theory. Ai maua lalo le si le fia i le practical. E le tele. Awai, po le ale le lei ma le maua lunga lo a oina i se matata eses. Ai le mwhaia whaatinoa le ngā luenga le ua a oina i oi. Ia, o le upomoni e le a tōr se lau pasene o lau tautua. E whapena se anganga ma se mawhauwhaunga o komiti nā leina manatu e toi tu mai le aonga i. Ina ia tutusa le aonga tamari i fo e lo whaatinoa le ngā ruenga whawhaia aonga. I le au saila, po alo mo whanau o la tunua ofo o la tau soifua e ngā rui whaasaila. I le to mai ma le sila fia. Ma le whaatinonga o ngā ruenga lunga le vaa. Na tala le isi au wo kapiteni ya sa no sa usawa. O le taua o le mesa i le aonga i tuai whareolo. O le lata le sami. E ila tūranga le wai nei. Wa alu ai le sau fai mea aonga pe le fai alau mea aonga pe whaasala foi oi. O le whaasalang o rua au tai. Fai alu e au tai. Tu e au mat. O le ko leni. O le ko leni alo ma whanau. O telo isi saila. Ele lei tele. Ai le loa ak. Ia peo se whaatupu manatu na se o woka piteni. O le mānei ala tūranga le. O le tutusa le aonga i te tono le potu aonga. Ma le whaatinonga i whafu mai ma le potu aonga. O le anganga le nā whaafitai le whionga i suima manu. Le ua ua mai le anganga tonu. Le a fwoi wa mātou wa ai atu le talia le malo.
e o le latou foʻi lea finagalo o le a tomanatu ma toe tuu iai se isi faamamafatele ma ua talia foʻi ma le fautuaga o le tulaga pe ona saunoa iai le taʻitaʻi o le tuagai i le tau tulagaga o ooloa i luga o le uafu ia tulau sefulu ma le tasi lea te saunoa i saʻalelei ai ua ala ona au mai e le vaega lea ona o le vaega tolu o le faaauauina o aunaga o le vaa ma le mata i tuuina o oloa i vaa ia e faigaluega ai alo ma fanau o le atunuu ai e leisi agaga faapea ua faatulaga mai le sasasā le laʻitiiti o le uafu ma le tele oloa ai o se lipoti e au mai e faamatalaina mai ai le tāua o nei vaa e o mai tele le oloa a olo iai alo ma fanau o le tatou atunuu ia faafetai foʻi mo le faamanatu faafetai foʻi mo le tualalo ia matagofie le fautuaga o nisi o fesili ia e agaʻi uma le afioga le minista ia tulaʻi mai lea ma maisitali ia e faafetai tele mo suima maluma sa afea nei ma lia laufioga le telefone se tuatu la mai falakitolo aftai e laufioga leina o si faafetai le fioga telefono i faitau pea le laufioga le mafoaga le saunoa toe le taitai le tuagai nai manino ai nana mafoaga disruptions i mafoaga ole nai manino ole o laitiitio o le avanoa i luga uafu e kafa uma mai ai na faale le o se metatufinau ai ia me onai manino ali poti ma faalaloga tulaʻi mai laufioga telefone ia faafetai ia o vaega uma na lei lalo le vaega lona tolu ia vaega uma na lei ai siato lana ia mo le faalautileina ia a le amanoa lenei faafetai tele le suimamalu na laga finagalo mo lenei lipoti ia faamanuia foʻi le atua i le usugafono le malefioga i le fagafetalai faafetai mo lou avanoa le tulaʻi mai laufioga le pe te le komiti ai le o le sui o le komiti ia saunoa na si fesoasoani i le afioga i le taitaifono ona o lea sa faalia nisi o finagalo le maota i le matou fautuaga foʻi lea i le o talia le malo i le o talia foʻi e sui ena saunoa nei o le tuufaatasi o le sasasā ma le sasasi ae mo le silafia le mota o le mafuaaga na mai ona o le matou komiti i le fautuaga lea ia ona o le vavaaifa le komiti le mea o loo iai le auaunaga a le sasasā i taimi nei e lē gata e iai vaega e fetaui ma fai ona share resources i le vā o le sasasi ma le sasasā a o le tulaga o loo iai le faalapopotoga i taimi nei auā na o le pule a ia ma pule lagolago e toʻalua e lē atoa foʻi se toʻasefulu o le ʻaufaigaluega pei o le vaega lea sa tilotilo e le komiti ia le na laina mai le fautuaga ae faafetai o lea foʻi ua tali mamalama le malo ia e leisi loto e fai o le komiti na o le fautuaga tu atu le malo ia e pula le malo le staff o lona va faafetai malo mo le finagalo mamalama Fonotaga ia ia faafetai e te le komiti ia e o matou komiti ia fiosoasoani foi le matou taitaifono Oi, te tonu ai se le tāua o le fautuaga lea na hoi le tulaga lea o le aga lea le seila lea tatou le tau faape tutoʻatasi ma tulaga faapena a o le aʻoga lea tatou lei lalo le tatou university pea ona u taʻua fulutemi osoa le aga lea le mafai ona e lē o fai e tatou le silapasi a o ina ai ia tamafanau a tatou o loo fai mai fafo i le international maritime e mawhai ona whaatino e lātou. A le ausia la e tātou waonga. E le mawhai ona o tātou alum whanau lunga wa tele ia. O le whaatino e le tātou waonga seila le teimi nei. O lona winga. O lo tūlanga maua lunga le tātou waonga. Ai peo e fo nau ta inga nā le watu en mātou whautuanga e tau tūwha fo i lea ave ese mai tātou university. Wa tele ale e tau tō mana tu fo teimi le na pūle ai e le aonga hoi lea seila ia le o mai ia siamani fai. O le tele ia sosoani. E o tasi nā mea tau mātai tū hoi lele. Pe e vai mai ia tunu ia e fia mai la tō sosoani. Ai asaulo e tau mai lalo le ngole university.
Pele wa tau wa ye nei fa fasili ai asa sa so soni lunga le onga le ale maritime lo tu totas tele va no e mo wife so soni rona rua lo fionga le mele le mi opule le ho sa ma tu feilo e mal pulisili ma tu langa fa pena e si lei fo ia le fionga al pulisili mal pulen alo umam fa na u ye ya fo ila nga i fa foi fai loa mai e foi le fo ia ia me o fono fa vai sa ili e fio anga ia nga i mai ia Lo fionga le fonfutalai. Ia. Te tula mana fionga mista. O le ia koe la unga le sui komiti. I le kuranga le wa le sala unga mai mea la ala koe kari anga la unga fai. Ai apea mariela o fionga la ngai do isa kulanga foi le anga te tai fonga e kari mai. Ale ia umai fo komiti koe kari uma mai aro mai ka kai. Ia. Te tonu ia lau fionga sui mamalu ia sta sui o komiti. Ia le hu maua le lo finangalo ma le langolongoina lo tou lipot. Ia. E se si me se mai. Lau fionga le fonfutalai ia fo e. Le ngai ta ua ia matou ni e kono i tonu komiti. O matou tiu te hoile, matou so soni te fono. O mo foi matou tana matou te le yanga mai tonu Palemene. So soni mai matou le ngai o me o li potini. E te le sau te tafao i tonu komiti. E te le matou taimi e fa so ani fa. Lau fionga le fonfutalai. Si fa sa o kwale mele. Ia, tula mele fionga minsta. E mongi kalkala ngoi kongo fonkanga fa komiki. O fa maunga mari fa nga solo ngā luenga e kali kei fongo. Ngai mangingo kula vale wa kungo pepanga, al kei fongo e kali. Mai dei vase kula nga fa peole a ngai mai suir komiki e kali uma mai a. Ilo mai ele vai o ko me sa fai. Ta kaunga makua I mau kule lei kou li poki, makua lalo I or kei fongo e kali umai mea. Al mela le o kolo o fai. O le o kau fa lua fa kolo ko kula I mai e ko ko fai ko la mo maka up. Sa ko fai. Ia nga nga le ngai. Le fa alu le kai mi ko ko ala ngi mai le a ko mai ko kat. Ia, wa e foi manatu lo fionga su malu. Ia, le nga o le foi sa o bin sta se tu. Ia, lau fionga o le to committee ia e fa tanga mal te fono to fionga ia le tua vano tua se tu langa mele ia. Malia su malu. Ya, lau fionga fonfutalai. Ya la le toi fesa matou tar. Pa mea le ave se fa monga e lo il vai o komiti. I ta ua I tonu langa e onga hoia ta. Ya lau fionga minsta e ta tou sau no malu pe tonu mota. Ya la ta fa vai na komiti ne. Tele nga luanga sa fati. Ya la le toi o stala ile. Fonfutalai potila, ona fa lor. Ia, malia la fionga minsta se. So tu la mer suyo. Ia fa ftai mala no. O se for komiti. Ia ole la nga ie saulele o te lole o manino le. Sa no ngal te fono. Ia e pe ole nga ie o komiti na ia. Ia nei me ola e fia fa mala mala. Ia e o sui foi le sa no ele. Vai o komiti. Tu ave ese I fa matalanga I. Ele ia pe a fa ilo na ole. Na le ulila sa a le la fia o mai mato. Oni el fono. Ia. Wa ma o manat foi lo fo ia la fa tonu fe le tusina ia tu se ia sa noanga e manat fo le tulanga lo io tato committee ia me se fo le tau o la to ngaluanga mele ia. Tu la mele fo amista e te sa no. Ia, whawhatai. Ia, maro lava e lo komiti malosi. Ia, o ko fia ngā kalaua wak. Ia, lau fia whangtalai e o le ua saunoa manino le fionga le teitai fono. Ma saunoa fo ilang komiki a koa o ke loa. Ia, ua mangingo uma ia le kulanga sa la ngā fo ia le fionga le teitai, ma le sui teitai. E fa pe fo ile sui o fala tolu e to langa pe on fa to mai ai ia fa tuanga la to komiti ia maletalia fo ia malo na nai vai ngala vai ia lo fionga fonfutalai
Ai whamarurua tu lava se i o mau tari atu. O whianga Fonotalai o te whanoi atu le nganga whaaloalo. Ona o le tūlanga fo e o. O le wala aupa ia le atua i mo le atua i te whai masenga. Tama matene tua i o avele. I le wala aupa ia matu o le malo. I le awhionga ia se iuli i po wawak. Ia rupu moni e le tau masina so tātou loa. Ia ma le finangalo le atua. Pule le atua. I le soifua ma le ola. O le nei tamali. Whionga ia se iuli. Ia e le tau whamatalaina lon sao tāua i tono tātou malo. E le ngatala ia mātou i le toa tele. O le aufai ngā ruenga pa ia le atua sa a o tau ina i le whionga. Ia se iuli malana taita i ngai avele. Ia whapena fo i tono le mautale nei. Leo te loe to valu leia tātou. O lau whionga le Fonotalai, ma sui Fonotalai. Ia mama ua ma le whionga le mista au. O soifua maloloina. Ia male au whawhitau dia le whionga ia se uli. Whionga ia le anama le whionga ia tolongata. I ngā kaimi. Ia e mo le tuaile whawhtei fo ia i le ainga. O na o le tautua le whionga ia se uli. Ia e tau ina mātou se mātou tala mo le tuaile whamawhanwhinanga i le whionga fo i whaltua. Ia sua. Ia o le nofualo. Ia ma ainga na lua. Ia manue fo malanga i le whionga se uli. Ai o le tūlanga ngō fia talanoa tuai. E moni le tūlanga fo i lea o lea mai whautuanga. E fia si itia le tūlanga o tātou seila. O lo o ina nei. O le upumoni la u whionga Fonotalai le tūlanga lea. E tele i o la sanga. O tātou waluma whanau e a onga seila. E whaasolo atu i tūlanga fo i lea o ofisa maurulunga i tonu o waa. Ia whapea fo i le tūlanga o le kapteni. I le tūlanga la i le standard o tātou teimi nei. E le o mawhaina au sia e tātou le tūlanga la ngā. O a o onga ma le levo e a o inai ia tūlanga le o le class 1, 2, 3. E o e leongo ia classes on mea lea. Ona e le o iaengi ka ko resources. E manatua o ia le tūlanga le o le class 1 to 6. E fua ia o onga i se kua i ngā waa voile whewa i eile fua i la ko cross tonnage. Ia markulanga o ke leo a whio waa e mwhai o ngā whaungaina mankua voile a fua i oile. Ka ko waa leo sa wa iska mai afi. Malonga mabafa fo i ele mbafkete. Fua i waa la o loa ma waa lau pasi se meditele. Ia whapenga langa fua ia o onga ia. Mana ia whautuanga le au mai e talusanga ina i tato whainga malo anga i le PSC. Ia mo ni a manoa skolsipi a alum whanau al tatu o tunu uleas o loo au onga i tono le maritime. E whalau te leilo lato silfia. Ia maktama whai au sia ia tu ai ngā levo le mana o mia tu sai ma le whautuanga. Ia o le tausanga fo ilean te nei. O i tausanga le amatanga le tausanga nei sa mātou nga ia tuai le fongo le IMO po le International Maritime Organization. Ia o la fua whaulu tuai le mātou ai singa i ngā vaenga. Ini awa ngoa skolsipi e train ia tātou tangata. E le malo Singapore ma o talia mai e lātou o leo whaiwheu tanga i ngā vaenga nā me whaftai e ngā tūlanga. Ia whataseila ia mangi kako sosoangi kako malo e whaawi aku i le PSC. Ia ngā katkongu la ia. O le ai sesi la sanga fōu ma se la sanga i lunga. I le mea leo o ia leo o tau nei tātou a onga nei.
A le foi fa mauina le anga I luma. I le tō tele o alo whāna ua pasi mai I le tātou wa onga lea I tono le NUS. Ai pe mafua ona au mai le fo le fautuanga lea. Pe on sau no ai ni o sui. Ia o tūlanga fo le ia se practical le o whaatasi te mina. Mai o lo to telefo nisi o li va. Ua retire mai ma I lako ngā luenga o lo I le experience. E ma fai fo ona so swani ia o nga ia o alo ma whanau lea o nga lea tātou. O le mea la, e le ma fai ona whaatinoina se tūto tasi. O le tātou Maritime School taimi nei. E te taua ona pipi I le malo o nga pe o le tala lea no whai e tua. E le ma whai se whaatuto tasi taimi ona tū leil whautuanga lea. Ia ma whai e alo ma whanau o ngā o aku I levo si e tutono o waa. Ia atono I se taimi. Ia ona e leo na fufuanga. O mei o a mio pu leo o a foi o alo ma whanau. Ia o lo e lava polo kala me masani al tato a pulenga o Samoa Shipping Services. E whaatino lava la to orientation si le a matanga ele I anga I atua lo whanau e ngā lulu e whafu. Ia e iai fo ia codes of conducts. A mea lava ia kau maritime e tau fo I ona usiusita ia ma muri ta ia li seila. Pea fo ona maali e le saunoanga fo ia se tasi o sui. O le aonga nei. Salo le iwa suru pasenge o lakoa o ina. E fua nga I international policies po kula fongo. I mea kau maritime. E whenga kālawa la o ngā iei se curriculum. E mawhai ei o ngā lavalo lato silfia. I tula fono whaavao malo. I le ngā teifale po le afo I le international maritime. Ia e peila o le vaenga nga. A kongu foi. E alu foi sesi taimi. Ia wa ye foi ni ma fofonga ma ngi tūlanga foi ngisi foi o le anga I mai. Ia o mawhai foi o ngā ko whakingo ia le vaenga. E pe o specialized trades ia. E whainga kārawa o ngā maua ia se avangoa ngei. E mwhai ai o ngā lulue. Ma maua le sila fia o alo ma whanau. Ina ia comply la ko ngā lulue ma la ko ngā luenga. Anga I international laws. Ia, o le laufionga o pe foi ana whaat se tala ua whaamawina le tualalo la fionga le teitai le tuangai ma sui teitai ma sui o whaleata. Ia, o le foi ua whaafonga mai ia le tātou pūlenga o le mitamitanga fo I o le nganga ia I le pūlenga le kako Samoa Shipping Services. Ia e sao, le ua tō mori mauina fo I le tau mawhai a le tūpā o tamaita. Le ua I le kako kapkengi mua o ngā lua I le afo I le spa. Mai pea lo ua mauro ngā wanoa lunga o le waa leo. Ia I le tofinga kapteni. Al temi nei ua to ono ia tamaitai ua nga ia tulanga leo o seila. Ia ai whase lau limas futasi ia ali. Ua o lo ngā luenge temi nei. Ia marisi itanga la lea ua ia nei se lau koros fuluongo ia alo mwhanau seila le ua iai. O lea lai tau whasoa nei e tātou a pūlenga o Samoa Shipping Services ni o lato wa manoa. E ngā lulue ai I whaauloa ia I sia tunu ia whaapea fo I ma whaapeli. E pei o le pauna o le vaenga salanga I le tūlanga aua whaamawina ia whautuanga. E mole tuai le whaftaitele I o tō fionga. Sa mai le fautuanga o le fo whaalongolongo manino fo I malo e mese lava ia le pūlenga e whaatinonga o lato ngā luenga. Whaftai tele mo le awanoa lau o whionga, whaamanuele atua lau whionga.
ia whamanuia fo i le atua i a whionga i whaipule le mota. So i fua mai a manuia. Alo, whaftai sau noe lau whionga le minsta, ia mo tau fo i salanga le lipoti, ia whaftai fo i leo whaponga mo le toa pa i o tatu mauta, ia il tūlanga o whaanga solo e wale, lumanai malanga i luma, o le tatu whaalapitonga, ma lo sau noa, ta palo whionga le te fono mo lafu. Na o whionga whangawhitalai, te whaatū le lafo, ia whaamaunia e whona o aole li poto le ni komiti, pe o nei loloina, pe Palemene lua olu o tolu lua olu o wha umela i wasumaltasi. Halua, e sui malu mai ta whata numero tasi, a pia fo sui me whala time sa matau, whaasale anga numero 5. Ia, sili po la whamaunia le lafo, o e whina ngalo e sa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ka pala o whionga minsta o ngalo ngā tele mo le lafo. Ia lau whionga le whangawhitalai o te whaatu le lafo. Ina i whamaunia e whona o au tali al malo i whautuanga le komiti o le vaenga o tina esi. Halua, minsta whaatu anga whai ngā whaiwa, minsta o whalapitonga o tatu malo, whapel minsta o soifua malo loina. Siri po la whamaunia le lafo, o e whina ngalo e sa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua whamalo le usfono le neaso. Whaftai fo i le whaatuatoa le pa ia o le tātou maota. Ua whaumi lava le tātou fono le nei masina ona o tātou ngā ruenga, sa whitai tunga i ai a tātou komiti, e whapea fo i le pitola au le malo whaftai. E alawa na moris whaftai e whangwhitalai i whionga te fono, ma suis fono o a o tau komiti wha Palemene. E tātou te fia mai lo uma le whaingo fie o le whatinonga o la o tau pitola au. Pitai. O lo mata wina le wha ngā solo a o tau ilo ilonga, ma le tele o li poti o tu ina mai i le laura wa fono mo le ilo ina. Wa lau saa fo ilo o tau whaiva, i le whamanino ina o a o tau li poti i Palemene. Ese le manai al vava iatu le ngā lulue whatasi, i le tali ino mta upu siringia le tātou maota. O le nganga foi lea ia maualo o tau ngā lulue whatasi, na ia manuia ai le tātou wala wina, o le manuia foi le nao Samoa o lo tapu i mai. Ma lo whaftai le ngā lulue, whaftai le unusa i au tau whionga te fono, ia masui mamalu uma o a o tau o tātou komiti wha Palemene. Lau whionga te tai le malo, lau whionga le tai maota, ia lau whionga te mai tai Palemia mal pai o le kapineta. Mori atu le whaftai al whangwhitalai. Tele tutuangia o lau whionga mal kapineta e le ngata o atina e ro whanga solo, au tāpenanga tau whamaea o le tātou talinga malo pitai. E leo whaavai e lo o tō manatu mai Palemene ma la o tō pitola au. E leo tu la fo ia foi i la o tō silsila, lea vaenga o la o tō mtawhai oi tau ave, ia manino le Palemene ma le tunu i ngā ruenga whaatino o le malo o lo li poti mai le maotanei. U wha malo whaafitai tau tua malo o lo o tō lea wala wina. Al te talo ia tu maud wha unga lea tua lo o tō tūlai mai. Ia sanga wha upenga ina ma ia sanga wha tāleni ina la o tō tō wha ma le utai lea tua na ia manuia wha tau teiga o le sao lea tunu. Ia manuia lea tua lea rwhaiva lo whionga ma le pai o le kapineta i ngā ruenga wha uau whenga iai mo lea tina e manuia o Samoa iai tū tāua sa mai tawina le whangwhitalai e tātou ilo iloka o te tonu foi e au ngā tele mo le lumanai. Tele tima inga ma whautuanga le lei u saunoa i elpa i o le Palemene. O se soaswani tele foi lei tauru manga o ilo ilonga komiti i le lumanai. E maise o le whaatonu wholau o le tātou malo. O le mta upu mua o le tūlanga le saininga o tātou lipoti e suis fono komiti. E tau o tele fina ngaro whaalia ma tua lalo i le tūlanga o no wha maunga i a manino i le lumanai. O manino tātou tūlafon tū mau, e isi mafu anga e lai ona le saini se suis fono i se ripoti, ua ta oto foi la sanga mo le whaatinoina o le vaenga. O lo manino foi le isi tū tāua o le vaenga lea, i le tūlanga o le langolangoina e se vaenga tō tele o le komiti o la lato ripoti peitai. O le tū tāua e lau mātau, o lo manino tātou tūlafon tū mau se lau ono sfuru ono pui pui tolu. O le atatau ona sainia le ripoti
a se komiti fa Palemene e sui uma o le komiti. O tu taua ia le vaai al fonftalai e au na whataua mo le lumanai. O se tūlanga fo e au na sila e whionga te whono ma le komiti o le vaa o le komiti e whauwhatasi. E le au ngāo na whaanatinati se ninga o se li poti tu ina mai lau a whono ai o lo tuangia isi suis whono o le komiti. I le vaai la vai al fonftalai e le stulanga le leil tu ina mai se li poti Palemene ai to fa pe to toru suis fono e lo saini e ui o lo fulsia al komiti se ningo se li poti ai amanatu ta walo nga luenga o le ala leo se tu lalo al fonftalai o le nau no te inga ia fa ta ua fa maunga mole no manai ai ta o to atu ia ai o finangalo wa o mai to wina fo le telo saunoanga e le anga isa o li poti o lo ilo ina ai u fa ofiofi mai ai mai sim ta upu ese mai ai e foringa wa fausa noanga to tele sui mamalu e peni sa noanga fa lo tele temi talo no nice talo tupe ai wa tu le anu liu mta upolo nga yele longa o lo manino lava fa ton fo lau tato tu la fontu mau la sanga nga luenga mota o le mafu anga fo le o le toso tato i longa o le polenga ya ta o no le manino o le tali mai te fono ma le malo inim ta upu siringi ai ai le ia tato li poti ina nei mai tau mai foi le tunu e fa pele o ta pena te fono ma le malo o le mafu an foi le o le tau foi atu o fonftalai ai ei lava nisi o lo tua ia te inga o fonftalai o le taua o ta upu le ia manino ma malama tali ma ta upu e la ngai saunuanga a o sila fa fonga mai le tunu tasi le fa tinonga ma ta fa yoi mata tu o Palemene ai tau lava no tato mulmulta ia inga o tato tu la fontu mau e ngā tele se whamanatu ale fonftalai e sanga mati ai le vaenga o tato ngā ruenga ui lea o le au te lenga o tato ngā ruenga e momori atu whamalo man whaftai iei fo le tatonunga ua whamari e ina le whafonga le tunu i le tele mta ua sa lauli wina e le tato maota o te asu foi banu puenga fina ngalo le pai o Palemene iei lava se upo le tunu e ia lava upo le tunu e le ato atu i le liu le vaa. Ia lo fangia wha mangalo se wha le tono o fonftalai i le wha tauteinga o tātou taunu manga. O lo tau finangalo wha le atua e tu atu i ele tau singa o nufoa. O waifo isi finangalo wa whaina ia lo lofa ma wha mangalo se wha le tonu. A talo wha au ia sanga iane ai o le tai ia ta oto pea le fongaa i le lititai o le moana uri o la o tauto wha ma le uta le na e mau ai manuia mo le tapo inga Samoa. Samoa ma lau whaafonga tapo i mai, ua i u ngā ruenga lau Palemene le nei masina. Wha ma lau tapo ai ma ua whaafitai le tatalo. Ua e manuia ai le whaiva le Palemene. Ia tu mau pea le alofa, ma le while mua le atua i le paia o le atunu. Tapo inga whalulunga mtanga ruenga, whalaputonga tu maoti le tato malo, mo le atu le whaafitai, whaiele leo masui le Palemene, o lo o tau wala awina, e tu atu ele malo ma le fono uso le tunu tu lo nga ngana pa malo le fono pa ftaile on sai e tal tonu tele nga luenga o fe ngai ma o tou ai la ngona lava le fia le baba ya tu lo tou tau pati mai e lango tau manga fa au al Palemene fa mani atu lo Palemene i lo o tou wala wina e le fa ngalo ina foi o nanga umma lo tau tua pea e le ngata mo le fa tino tau manga al Palemene ale puipuinga o saunga le mu o tatou maota. Mo le tuari whaftai tele, i le o nanga whai pea malu le malo, o nanga le tu pi, o nanga tau tine mu, ma whalawalawe tup whafosei, ma le kampani al cool line, whaftai tele mo wa o tau o nanga. Ma i sanga whamanuia le atua i tofi ma tiute o whenga iai. Fia mori fwori whaftai whai lo tusur fono o au, whai tu la fono ma le au whenga ruenga, mo le o nanga lango lo tautua i Palemene i le ao ma le po. Wha malonga le lue whaftai tautua Palemene. Ianga le leile atua ma fua i pea lo o tau malosi au wā le vala awina. Pea o tātou tatala le nei aso, ia lo whangia le atua ma puipui lo o tau soifua iala uma i lo o tau wafi o atu. Ma nuhu te leina, whaiva ma tiute o whaatani mai i toenga o nei aso. Ai tātou te lei toro po, ta sangatu le fionga sus fono ma li tu malo palota pa lauri toru se sa nia status talo fai wel tatu fono
Ya, malie lau fionga langai tua sa mole. Tu mai lau fionga tama tai parmi. Yo o te langona ua bela fo ile fala ila ua fionga male mamalu ole. Mauta isu ius fono. Ai whaaftai mo le ava noa. Ai o te manatu e au fo i ona whao o atu se leo o le vasenga o whaipule. E whaaftai ai la ua fionga le whaatau tenga o le tatou fono. A tonu e tūlanga ese le lua vai aso mo vai. Le ua wha ngā solo ai se ngā luenga tele. I le tātou wha ngā solo lea o ngā luenga komiti. Ma li poti o tu ina mai matali ala malo. Sao noa lau fionga i le nisi fo i o tūlanga ua mata i tu ina na foa. I le wha ngā solonga o tātou ngā luenga. Wha pēnā fo i se vainga. Ale tātou malo. Ia po le pasenga fo'i o le kapeneta. I le au te lenga i le mamoli mai o tātou li poti. Me mua lo whionga le whangwhitalai. O lo o tuai pea le whaanga solonga o li poti. Ia o le tele o li poti ia ua tātou whaanga solo iai. Ia o le luafes fuluiva, luafe luas fulu. O le whaamoemoe, i le ngā lulu e whaatasi o le kapeneta ma le lauwhionga ma le fono. E tātou te tau mawhai e momoli mai le tino o le ngā luenga leo le lipoti mai o mata ngā luenga i le fono. I se tūlanga e mawhai ona tātou tala noa i nai, i a mata upu, ua le mamao te le atu. O lona winga, ea masalo e tele ngā luenga, a sila i le pepa o ngā luenga. Ia o lo o tele pea i le whaanga solonga o tātou ripoti o le ele i o mai. Mō le ilo ina i le Palemene. Me mua nā mai te manatu e leo se ngā luenga whaingo fie. Lona lua, laua fionga. I li poti ia o tātou whaanga solo iai. O le wa matana pu e atu i se tūlanga awa o te tele. Se vainga i komiti i awala e li poti mai ai i a matanga luenga. I le whapea te tau ona i eise whawaa po se template. E whawhaingo fia e ona tapu e komiti le whaanga solonga o ngā luenga. Ai maise lona whatinonga wal me moni lava lau fionga i le whonga whitalai. O li poti whaalitau sanga. O ina o lo o whamatala mai ai le whatinonga. Ele au whai ngā luenga, mamata ngā luenga. I le whaululu i ai o minister o kapeneta o ngā luenga ale malo. Mai o te manatu e tāua fo i lea mauolo o momoli mai e tātou komiti. I awala e whawhaingo fie o na whaanga solo ai e tātou ngā luenga. Te manatu e tele nisi o le sona tāua o tātou maua mau te whawhtai eila o whionga ma le taitai o le itua ngai. I se tātou whaasoa foi. I le whaanga soronga o le tātou ngā luenga le an whaatino i le lua vai asa o mawai hat. A le tātou te iloa foi. Le umina ua o le ngā luenga. Ia, por lea sisi la sanga la o whionga. E mawhai o na whaanga solo ai tūlanga vave. Le te leo le tino o le ngā luenga lea o lo oali ali mai pēr le tātou pepa o ngā luenga. Ia, tau na mātou whape atu. Vai atu fo i le kālena o Fonotaga le Palemene. Ia atonu o leo o iei lea wanoa mo ni a tātou fono whapitoa. E mawhai o na whaanga solo ai. Ia lea fo i vaenga o le ngā luenga Palemene. Ese mai ei tūla fono e tāpena mai e le malo. A o li poti o le si vaenga tele lea o le ngā luenga a le tātou Palemene. Ea lau whionga whawhtai tele. Malo fo i lo whina ngalo onu sai. I ni a mionga fo i le mauta masui o le Palemene.
ia o le mea siri lava o loo whapena pea o na whamat whanwhana le whina ngā lori ali i le tō whai la whionga. Whaftai atu i le nai tū o le mauta e tū sai fōi ma le tātou ngā luenga. E whata ua fōi e le whai ngā malo ia le sasa mai o le tō whā ma le whautua ia o le tātou ngā luenga e na whili mai ei tātou e le tunu. Ia, o sia mātou upulea e tauna mātou pi ia mātou ai i le saunoanga e taualunga i ei ia le nei foi whaanga solonga o Fonotaga le mauta i le lua vai aso uma vai atu. Ia, ma le whawhitai atu i le wasenga o sui o matanga luenga. Ia, e mai se foi le whailautusi, ia, ma le tātou ofisa o le fono, mai lātou uma o lo lango ina le ngā ruenga Palemene. Ia, manuia, soifua. Tai. Ia. Te tūle mena o whionga te tere tūnga? Lau whionga le whongwhitalai tūlai atu mare ngā whaalolo mo le tuai whamalo lau whaatautaina o tātou Fonotaga whamalo fo le whionga le Palemene. Le awala ua whaatino ai e tau mwhainga mō tātou ripoti. Tau lava ia winga ia tātou whelonga nei pēr. Wai tau ia mātou tau fo i whionga le Palemene. Maise ia lo whālau tūtua mai. Whātua mai fo i le sosoni atu al tātou mauta whanga, e se awala whanga solo ai tātou Fonotaga. Mana ia le awala whateita i le tātou amata. Ia e le umai whaiaso. E le anga i atu lumanai o tūlanga ia sa tātou mata wina. Ia so tuanai pei e umatulo Fonotaga o le sa vanloa mōli poti. Ia e o lo teleana ia tātou Fonotaga foi. Molang e atu whai ufo ni tau sanga pe mani tel wheng whawailea. O le alava le avanloa whanga solo e tātou Fonotaga po le alava po le tala tupe. Fono o uman whatatia. Ia whaalaulau pēr se aso tasi po se aso lua. E alo luama mai atua ia tātou tāngo fio li poti. E a ngale mo tātou umalava. Ia e alfa fonga mai fo i Samoa i whawhita auli. O whawhengai ma le tātou mauta whono nei. Ia ma tau mwhainga lo tātou tau mwhai uma i ai. Ina ia fo ia o le mātou tari atu lea. Mai whaaloala. Alo, saunoa, i lau whionga te tere tua ngai. Ia ua malele fo i le whionga te matai Palemene, po te te fo le mauta. Ia ua fo i le whai wina fo le tātou whono nei aso. Ia me se fo nei lua vai aso. Ia te tonu whono fua, ia e pēa o na saunoa, ia o le tātou ngā ruenga whai whatas. Ia ma se fuanga tāua, ia o se ala fua tala whea ngai lea mo le ngai lumo o tātou li poti ma le talanoina. Me le titi fo i le ngāngan whaptai atu, ia le sosoli mai, ia ua fo i whaangasa longa o le tātou ngā ruenga. Te le tātou ngā ruenga nei lua vai aso, tōru lima tātou li poti, ma o li poti uma fo ia o lewa uma na whao mai tali o le malo. Ia o leo tu mamaina ma ua le ai stato di poti o ese tali il malo termine o leo mai uma lava il es fono nei ai fa ftai fu mo fa tuanga ma saunoanga ia o le fa pena na fai o le fa nga solo pe luma ma nga i luma ua lava tato di poti mau mai ia fa pena na to fa tu langa ia tato fono mo le nga i luma nei taimi ia fa te tele a mo me uma ia leo ua mamal tato lau i poti utau no mai tali o tātou malo. Ia war whatinoina, ia e whawhte lava mo le sosoni mai, ia mese o le whatonu wholawina o tātou tauru manga, ia leo mai al tātou ngā ruenga, ia vi ia le tua, o le asa ngā ruenga o tātou mwhaia, ia vi ia le tua i me uma. Ia e whawhtai mo tima ingam saunoanga, ia e whalotu tele fo i le ngai luma, o le tātou Palemene, ia ua lava tātou ngā ruenga mo le ngai lumanai, ia whamanuia le tua, ia la lau whionga sui mamalu, mai palauri numero tolu, ia sauni a mes tātou tālu whai o tātou Fonotaga.
kai lau tu fatasi o tu fina ngalo mo tantu fa mo e se to fa fo ili inga o le tua tantu fa tai alo na lo foi le no tantu si fatasi fu on man malo ke research so for the mam le alo mo le nga pa tantu tano le tua Sicilia se le tua la mo o le lofa ma le lofa muti male o lau fio lava o le tali mana o ma le fa fonga talo lofa le tua o matu to e o foi na tu lo lofa e le au fa fo ia elvi inga ma momuri atu le fa ne tanga i lu mo lau fio wa o lo lofa e tu mau la male fa tele le tua tele o taimi e ono so fa ia i lau Palemene le tia polo ma le fiti pita i le tua e le tua uno e lau fio lau fana lau Palemene le tua fa tele le tua lo walo fa soa le mo lau Palemene ma lau so fa tai le wina mai ma le fio mai o le ngang pa ia tau tolo ina le vai o lau fana ia i nei aso o le whaiunga o le fono au lau Palemene. Le tua, whaafitai na ua asa le mafuapua na ianga noa, ai tū malo le alofa whai pēa o lau fio. Whaafitai tele le tua i loba lofa. Whaafitai mo manatu le lei, ma le tamau ainga o manatu ai whaasoa mai, a wā se manuia o loa tunu le tua. Whaamole whaamangalo lau Palemene. Iei teimi, e fisopo ai ai pitai e le au no lo lofa malau fisoso an mai fa mangalo lau Palemene le tua la matu talo le tua fa mole fa munia i lau Palemene one tu la fo mai lau Palemene le tua ai e fiso so ani ma futa mai wa se manuia o Samoa a lofa fa manuia le tapo inga Samoa ia le lofa fa munia nga lau fio le au noa a matu ta ape le tua le ne yaso mo le nei taimi fa mole tapu ao e lau fio e malu ai lo matu mola la matu talo le tua fa mole talia le wala au ala fana o le manuia mai le tua o sili lava i me malava tatu te loto iai leo nai o tatu loto atoa mo tatu mafufau ia keriso Yesu e tu mai e lunga le Palemene Samoa ao fa mnianga le tua le au noa le lofa ma le file mu lo tatu li o Yesu Keriso le mafatuanga tu mau ma lau fio nganga paia nei e fa mau lava i le sua forta mam le alo ma le nganga paia amen alo pafitai o te fasisilatu wa tolponeta o manga fono au tu la fono se eu le tu la iva tol sfulu tai au la solua a solua sfulu me lua o lua fa